mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri wa3 radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Imirwano hagati y'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yakomeje mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi. Ekera ba M23 nibo baje gutera mu birunga aho ingabo z'igihugu cya Kongo aho zari zituye mu karere ka Cyanzu na Runyoni. Uyu ni umwe mu baturage barimo guhunga imirwano ibera mu karere ka Rucuru muri Kongo. Uburusiya bwatangaje uyu munsi kuwa mbere ko nta ntambwe zifatika zari zagerwaho kugeza ubu mu biganiro hagati y'icyo gihugu na Ukraine. Naho abategetsi bahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bine by'Abarabu bahuriye muri Israeli uyu munsi kuwa mbere bagaragaza ko biyemeje kurwanyiriza hamwe Irani. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko nta ntambwe zifatika zari zagerwaho kugeza ubu mu biganiro hagati y'igihugu cyabo na Ukraine. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko naho badashobora kuvuga ko hari intambwe zigaragara zirashikwa ko kubandanya ibiganiro amaso mu yandi ari ikintu gikomeye. Perezida w'igihugu ca Turkiya Tayyip Erdogan yemeye kwakira ibiganiro bishasha hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gisagara ca Istanbul. Hari mu kiganiro yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku telefone. Nta ntambwe zigaragara Uburusiya na Ukraine vyashitse ko mu biganiro vya mbere vyabaye ku itariki 10 y'ukwezi kwa gatatu mu gisagara ca Antalya muri Turkiya, kuva Uburusiya burungitse inteko zabwo muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Impande zombi zaragiranye ibindi biganiro hakoreshejwe ubuhinga bwa video, yamara zatangaje ko ivyo biganiro bitari vyoroshe na gato. Abategetsi bahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bine by'Abarabu bahuriye muri Israeli uyu munsi aho berekanye ko bagize itsinda ryo kurwanyiriza hamwe Irane. Ni inkuru nanone tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Iyo nama yabaye kandi kugira basabe Israel gusubira kubandanya umugambi w'amahoro n'abanyapalestina wahagaze. Abategetsi ba Israel bavuga ko ibiganiro nk'ivyo bizosubira kuba ni mu gihe ico gihugu kiriko kigirana imigenderanire myiza mu vyerekeye ubudandaji n'umutekano n'ibihugu bitari bike vy'Abarabu. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Israel Yair Lapid yatangaje ko imigenderanire bariko baragirana n'ibihugu vy'Abarabu izotera ubwoba abansi basangiye, muri bo ubwa mbere na mbere Iran n'ibihugu bicuditse naco. Yabitangaje ari kumwe na bagenzi we bo muri Amerika, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Maroc na Misiri. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Maroc vyafashe ingingo yo kugirana imigenderanire na Israel hisunzwe umugambi washigikiwe na Amerika mu mwaka wa 2020 wiswe Abraham Accords. Misiri cabaye igihugu ca mbere c'Abarabu cagiranye amasezerano y'amahoro na Israel mu mwaka w'1979. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Philippines na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaraye bitangiye imyitozo ya gisirikare ya mbere ikomeye bitaherukaga gukorana kuva mu mwaka w'2015. Oriane Itangishaka niwe waduteguriye iyi nkuru. Iyo myimenyerezo izokogwa n'abasirikare 8,900 mu kiringo c'umwaka, izokoreshwamwo amasasu mazima hamwe n'ibimodoka vy'ingwano bikomakomeye bigenda ku mazi no ku butaka. Mu mwaka wa 2016 kuva Perezida Rodrigo Duterte atanguye kurongora igihugu, yaciye anagura imigenderanire ya hafi n'igihugu c'Ubushinwa mu ntumbero yo kwakira imfashanyo n'imitahe yabwo. Ivyo vyaciye bituma imigenderanire n'amasezerano hagati ya Philippines na Amerika bisa n'ibisubiriye inyuma. Mu rwandiko rwasohowe n'umushikiranganje wa Philippines ajejwe kwivuna abansi Delphine Lorenzana avuga ati, tweretse amakungu yuko ubucuti buri hagati y'ibihugu vyacu bukomeye kurusha mbere.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare mishasha hagati ya Filipine na Amerika igiye kumara indwi zibiri, ikaba ibaye mu gihe leta ya Filipine yari iheruka kunegura no kwagiriza Ubushinwa gukora ibikorwa biteye kubiri n'amategeko agenga amazinga yo mu bumanuko bw'Ubushinwa arimwo amatati. Ayo matati ari hagati y'ibihugu vya Brunei, Malaysia, Philippines, Vietnam na Taiwan. Ayo yari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Oriane Itangishaka na Fidel Niyangabo bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahavugwa imirwano hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'umutwe wa M23. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Ali Asanka Darius uri mu mujyi wa Goma muri Kivu ya Ruguru. Iyi mirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba M23 yatangiye kare mu gitondo cyo kuri uwa mbere tariki 28 Werurwe, kandi ikaba yatumye abantu benshi bo muri groupe Majomba bagana mu gihugu cya Uganda, nkuko umwe muri bo atanga ubuhamya. Bahekera ba M23 nibo baje gutera mu birunga aho ingabo z'igihugu cya Kongo aho zari zituye mu karere ka Cyanzu na Runyoni. Kugera no mu murenge wa Bwe hose hamaze gufatwa mu maboko y'abahekera bo mu murenge wa Jomba, guhera muri Cyanzu, iriya za Karabiro, iriya za Gisiza, bose bakaba baje no mu mudugudu wa Bunagana, bose bakaba biyerekeje mu gihugu cya Uganda. Tukaba dusigaranye n'abasirikare b'igihugu aribo bayobora akarere ka Bunagana n'ipolisi z'igihugu cya Kongo. Ariko turamenyesha yuko kuri birometero 3 n'umudugudu wa Bunagana niho ingabo za M23 zaje gushira ibyicaro byazo. Na n'ubu imirwano iracyakomeza kuko mu mwanya ushize mu minota 30 hari bombe ivuye kugwa mu karere ko muri Cyeya. Abayobozi n'abandi banyamuryango ba societe civile bahunze rimwe n'abaturage baramenyesha ko imirwano kugeza n'ubu iracyakomeza, bakaba basaba ko guverinoma ireba amasezerano yagiranye n'izo nyeshamba za M23 kugira yuko barangize burundu iki kibazo. Rashid Twagirayezu n'umwe muri bo. Icyo turi gusaba guverinoma n'amahanga yose no kugira ngo abaturage bacu bate kuhora bahiragizwa buri munsi, bikorera ibirago, bikorera abana, bacana abana mu Uganda, amasomo, amatungo, mbese byose bagahomba ibyo bafite byose. Tukaba dusaba guverinoma igakora ibyo ishoboka byose ikarangiza icyo kibazo cya M23 kubera ari ikibazo kibogamiye RDC, bagashakisha uburyo bwabamara icyo kibazo. Birababaje kubona iyo kugura igihe abantu baba babwiye gutuza imirwano ikaza bagahangayika. Birababaje cyane bari mu kangaratete bajomba bagisigari turi gutinya kubera tutazi uko buraca ngo ni gute. Dushaka no ko icyo kibazo cyane giruhande amasezerano bakoranye na M23 na Nairobi n'ahandi hose yemwe n'ibyo babasezeranyije babwire babirangize, n'ubwo neba batagiye kuzabashobora kubakubita kandi ibirindiro byabo baziho biri. Kugeza n'ubu abayobozi b'igihugu no mu ntara ya Kivu ya Ruguru ntacyo bari babivugaho, ariko izindi nkuru dufite ziravuga ko imisozi ya Cyanzu na Runyoni ziri kugeza n'ubu mu maboko ya M23. Mu itangazo yo kuwa gatano y'icyumweru gishize, inyeshamba za M23 zatangaje ko ingabo za Kongo arizo zatangiye ubushotoranyi, kandi ibyo bakoze uyu munsi byari mu buryo bwo kwirengera. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika. Urande barara igira hirya ariko mata herego akwiriye ahantu hose winyegera, ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe. Kusekasa ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza. Dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe
wenda abona shaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya baba. Shafi, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gisha kuri radiyo ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. tubibutse ko icyo kiganiro Kombo taxi tukibagezaho buri wa gatandatu no ku cyumweru kuva saa 12. Impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 3 zituye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania nta byangombwa zifite biziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi. Barasaba guhabwa n'imfashanyo nk'izindi mpunzi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joveni uri muri Tanzania. Ivyo bitigiri bitangwa n'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo abo nabinjiye mu nkambi mu kiringo kitarenga imyaka 2 ishize nyuma yaho abarenga gato ibihumbi 2 batahukanywe ku nguvu na leta ya Tanzania mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR buri mwaka ritahukana impunzi zirenga gato ibihumbi 10 ku bushake bwazo. Gusa harabagaruka mu nkambi nyuma yaho basanga icyo bahunze kitarakemuka. Ikibazo nuko baca babura uburenganzira bwo kwitwa impunzi kubera umugambi wo kwakira impunzi wugawe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Zimwe mu mpunzi zari zaratahutse ku bushake bwazo zongera ziragaruka mu nkambi zabariye ijwi rya Amerika ko zigarukanwa n'amabi zisanga mu gihugu c'amavuko. Uri kurahunguka wifite utuntu twawe data wanje bakatukubonana bakurara ko ngo bijya bintu babikuye kandi wari mu Burundi nawe atavyafise. Hariho n'ibintu bivuga ngo imbonera kure wavuga cege ngo wahunze iki nguro cavuga rero ngo none ngo mu kugenda we waginga wasezerende umuntu abona ariko aragomba kwicwa canke afise ingorane zijanye n'umutekano wiwe mubi arabaho ukazoca imana ushitse hariya usanga bihindutse ukundi kuntu. Nuko twashitse mu Burundi abantu bamwe bacatangura dutera ubwoba abantu batashe ko atajambo dufise hariya tuca tubona umenga tuko turabana nabi nabo twere turavuga ati ko tubona ibibazo baguma duteza ngaha ubwo bwoba nyene baduteza reka tuce dusubira hariya turabe vyogenda gute. Uwo mutekano w'umuntu twebwe tuvuye ngaha mu tuzoba tuvuye mu nkami uzomeza ngo ivyo kuja hanze biterwa n'umutekano mubi twumva nabo bakiri bato bagenda mu Burundi baca bakubita bigira mu bindi bihugu ko bakomeye babonye hameze nabi. None natwe nta n'ukwiruka nta niki aha twarirutse abahunguka ku neza yabo bohunguka abafise iyo bataha baja bagataha nonga twega bazehe atanu kwiruka atanu kugira gute yuwe niyoraba ati aba bantu bakaraba abantu batwegeraniriza bakaduhudumia haba muri Tanzania haba n'ahandi aho yodushira twege tukigumiraho mu minwe ya UN urupfu rukaza kwakira ko ntitukirima ntitukija gutwara ntitukija kurondera ivyo turondera muri leta twege dusaba utwo twirira gusa naho twiryamira. Impunzi z'abarundi zatanguye gutahuka ku bushake bwazo muri 2017 kuva ubwo harabataha bakongera bakagaruka kubera amabi basanga mu Burundi. Kubwizo mpamvu hari abongera guhunga basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na HCR ko yoborohereza ikabaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no kuronswa imfashanyo nk'abandi mu gihe ibibazo byabo bitarakemuka. Aho babona dukwiye kuba bibatwungurutse batushireho nako twunguruza badutwara Burundi n'abagiyeyo siyo bakiri natwe nta ngufu dufise zo gusubira guhunga twarahunze nibarabe yuko bodufata mu mugongo babona yuko badutwara mu muriro
batwareyo babona yuko bakwiye yuko twoba turabaho barabaho twoba turaba haba ni ngaha twaronkera amahoro tukaronka ibyo abandi baronka bakadufata neza twibereho umuntu abonye araronse agatiro avuga ati ndaramvye dusaba yuwe yuko tutoguma mu ibarabara natwe atangufu tugifise yuko turonderera ahantu twitunira. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 leta y'igihugu ca Tanzania yararobanuye impunzi zirenga gato ibihumbi 2,000 zidafite byangombwa biziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi hama zitahukana ku nguvu. Ico gihe leta ya Tanzania yitwaje ko ari bo bahungabanya umutekano kubera bataronswa imfashanyo nk'abandi, naho biruko bama bagarutse ku mpamvu y'umutekano muke basanga mu gihugu c'amavuko. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twabibabwiye dutangira aya makuru ko mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano ikaze hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23. Iyo mirwano yatangiye mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere hafi ya Cyanzu na Runyoni mu birometero hafi 50 uvuye i Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Amakuru y'ibyo bitero nayaganiriyeho n'abakurikirana hafi ako gace barimo Depite Safari Ayobangira uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu. Icyambere navuga ni uko amaze amezi kumva imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC buri kanya bakarwana iminsi 3 bidashira bikongera bikagaruka. Ibyo byose bituma twebwe n'abaturage twibaza impamvu y'izo ngwano zidashira niyihe cyangwa niba ariho amasezerano atubashyikirijwe hagati ya M23 na guverinoma. Ayo masezerano ni ayahe? Kuko nta n'uruhande n'umwe haba ari kuri guverinoma yacu ntabwo barimo kutubwira ayo masezerano ameze gute, haba ari no kuri M23 nabo ubwabo ntabwo barimo kuvuga ngo ayo masezerano ameze gute. Ni ikibazo dufite kuko muri ibyo bintu muri iyo ntambara buri gihe n'abaturage bacu barimo guhunga n'abandi bagapfa. N'uyu munsi hariho umubyeyi wapfuye ari kuri iyo mirwano, hariho n'umuganga ukora ku bitaro bamaze gutwara. Ibyo byose birimo kubiteza ikibazo ku baturage bacu, kandi haba ari ku ruhande rwa guverinoma ntabwo turimo kubona ibisubizo bifatika, no ku ruhande rwa M23 nabo ntabwo barimo kutubwira neza icyo barimo kurwanira n'iki. Hanyuma ku makuru ufite wowe nk'umudepite, iyi ntambara yatangiye mu ijoro ry'uyu munsi, murabona ibintu bigana hehe? Ese ntibandi bateye abandi? Amakuru mufite ameze ate? Amakuru twari tumaze dufite mu minsi ishize ni uko FARDC yabifashe umwanzuro yo kurwanya yo kuvanaho indindiro zose za M23 zabaga ari mu mashyamba no kuri kije yabo ku musozi wa Sabyinyo. Inyuma yaho nibwo twumvise ko na M23 nayo yatangiye urwano irimo kurasa Runyoni mu misozi ziri hariya hafi y'Ibunagana. Ariko ntabwo ari ibintu bitangiye uyu munsi, bitangiye bishize amezi buri kanya barwana, bigeze no kugera hafi ku muhanda uhuza Goma na Rucuru hariya hafi y'umujyi bita Rugari. Ntabwo ni ibintu bimaze myinshi, kandi uyu munsi amakuru dufite ni uko abasirikare ba M23 bagiye gutera ku bitaro, biba imiti, biba ibikoresho byo kuvuza abantu, batwara n'umuganga. Ibyo byerekana, birimo kuduha impungenge y'uko bafite gahunda ndende, niba batangiye ibyo gutwara imiti no gufata abaganga, nuko bafite inkomere bagomba kuvura cyangwa bamuye kwitegura ku zindi ntambara ndende. Ibyo byose kuri twebwe no kudutera ikibazo ni uko hariho gahunda twasabye ko guverinoma ishyiraho yo kureba ukuntu ivana abasore bose bari mu bikundi byitwaje intwaro
bakajya mu kazi ka gisivile. Iyo porogaramu ya DDR niyo irimo gutinda ibintu byinshi, haba ari kuri abo ba M23 no ku bindi bikundi. Umuti ni uwo, kuko igihe cyo gutera igihugu ngo muragifashe, icyo gihe cyamaze gutambuka. nta n'igikundi na kimwe gishobora kuzagera igoma ngo cyafashe igoma, cyangwa no kurota kuzafata tena igihugu cyose Kinshasa nk'uko byabayeho kera. Izo ntambara zirimo kuza ni intambara gusa zo gutuma abantu bapfa, kandi na gahunda ifatika irimo kugaragara ku nyungu y'abaturage. Kuri telefoni kandi tufite Bambanze. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Uri Rucuru, uhagarariye sosiyete sivili muri ako gace ka Rucuru ahavugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta. Aho uri ubu ngubu ibintu byifashe gute? Aha turi ntabwo bimeze neza, ibintu byifashe nabi kubera imirwanire yibutse nyine guhera saa 9 za nijoro mu bice bya Runyoni n'ahitwa Canzu. Ubwo aho ngaho niyo intambara yatangiriye, ikimaze gutangira noneho ituma abaturage bahunga berekeza za Uganda, abandi berekeza Rucuru centre. Hari n'umudamu witabye Imana yishwe n'igisasu cyaturitse aho ngaho bita mu murenge wa Ceya aho muri Jomba. Niyo mpamvu ubu ngubu wese urabona abantu bahunze, abana bari mu mihanda, abakecuru, abagore batwite, bose bari guhunga ibibazo by'intambara ziri muri ako karere. Hanyuma nk'uruhare rwanyu muri sosiyete sivili ni uruhe kugira ngo uwo mutekano mwifuza ube wagera ku baturage muvugira ndetse n'abandi muri ako gace kanyu ka Rucuru? Uruhande rwacu ni uguhamagara guverinoma noneho ikore akazi kayo ishinzwe, kuko dufite guverinoma ifite ingabo zifite responsability yo gucunga umutekano w'abaturage, kuko zigira ngo ihashe bariya abanzi bateye nanone igihugu. Tukamagarira none n'amashyirahamwe akorera hano ukuntu baza gufasha bano baturage nanone bari guhangayika. Imvura yaguye, bararara hanze, byose ni ibibazo. Ni uko ushobora kuvuga ati bakora uko bishoboka. Nanone tukamagarira na M23 nayo kugira ngo none yumve abaturage, yiko gukomeza kuroha ibisasu mu baturage, yikomeza gutera, kandi abaturage nta kibazo bafite. Abaturage ntabwo bafite ikibazo M23 kuko gukomeza gutera mu baturage bagahunga, ibintu bikomeza kutubaza nanone. Hanyuma Bwana Bambanze, wari uvuze ko ibyo bitero biri za Canzu na Runyoni byari byakwira muri Rucuru yose? Oya, ntabwo ari Rucuru yose, naho ni agace gatoya ka Jomba, nanone ntabwo ari igice kinini. Oya, ni uko ari ahantu hari imisozi miremire havugwa cyane, ariko ntabwo ari muri Rucuru yose, ntabwo ari no muri groupement yose. Oya, ni hafi ngarukarite ebyiri gusa imirwano irimo irabera. Hanyuma se abo baturage barimo guhunga ni abaho imirwano irimo kubera, cyangwa se n'abandi bumvise ayo makuru batewe ubwoba n'ibyo bitero barahunga? Bose bari guhunga, gusa batangiye guhunga na baho ngaho imirwano yabereye, batangiye guhunga guhera mu gitondo karekare cyane. Noneho iyo bageze hirya aho abaturage bakiri, nabo bagira ubwoba nanone. Imirwano ikomeze gusatira, ikomeze kugera hafi y'aho nabo bahungiye, nabo bakorera nabo bagahunga. Inga za Bunagana, abantu bahungiye za Uganda, ariko ntabwo yahajya Bunagana, ariko abantu bahungiye nyine kubera ubwoba, ntabwo tuzi kiraza amasaha ari imbere. Si ubwa mbere ibitero nk'ibi biraba bikongera bigahagarara, abaturage bagahunga bakongera bakagaruka mu gihugu. Amakuru mufite, murabona ibintu bigana he? Murabona ari igitero kiza gukomeza, cyangwa se n'iby'umwanya mutoya hanyuma bikongera bigahagarara? Ubonye ukuntu noneho kugira gatatu yateye, urasanga isa naho igiye noneho gufata ibice runaka, kugira ngo noneho biriya bibazo ifite yashyize kuri guverinoma ibi ngaho bishatswe kumvwa, kuko bigaragara ko bashaka kwiyumvisha kugira ngo noneho bajye gukora imishyikirano na guverinoma bafite agace nanone bamaze gufata bicaye aho ngaho. Niyo turi gukeka, kuko
kera barateraga ntibasatiraga ngo bakomeze, ariko ubu ngubu no bateye za Runyoni na Cyanzu, ariko bari gukomeza, bakomeje mu manuko yose, bakomeje bamanuka nanone, bamanukana n'ingabo. Ibi bitabaga muri leta byari gishize, byatangiye mu kwezi kwa 11 ku mwaka gushize. Turi kumwe kandi na meya cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Bunagana ku ruhande rwa Uganda, Ismail Ndayambaje. Murakoze kutwakira mu ijwi rya Amerika, turishimye natwe, uretse n'ubwo twahungabanye, urabizi umuturanyi yatewe nawe uba wagize ibibazo. Gusa abaturage ba Kongo bageze ahangaha mu mubare mwinshi cyane, abantu barenga nk'umutwaro gumwe n'igice. Umutwaro umwe n'igice, ubwo ni ukuvuga hafi ibihumbi 15. Rero urumva ahangaha kuri uyu mujyi ukiri mushasha cyane wa Bunagana Town Council, ntabwo mu by'ukuri twashobora kwihanganira abaturage bangana guca, uretse nyine ko nta kundi twabikorera iyo umuturanyi wabo watewe nawe uba watewe. Gusa twabakiriye, turi kugerageza kugirana imishyikirano n'ubuyobozi butwisumbuyeho hejuru kugira barebe uburyo babajana mu transit camp Nyakabande, babacungira aho ngaho, then tubacungire umutekano. Bwana Ndayambaje, si ubwa mbere umujyi wanyu wakira impunzi z'abanyekongo mu kwezi kwa 11, ubwo nanone habaga ibitero hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo, habaye impunzi nyinshi cyane zahungiye muri uwo mujyi wanyu. Ku bijyanye no kwita kuri abo bantu, n'ibiki musabwa? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza, umvangije ibintu byinshi cyane byo twifuza, byo twagakeneye mu buryo bwo kubakira. Twakabaye dufite guteganyirizwa na UNHCR, tukaba dufite hano nk'amazi menshi, rene n'ahantu ho kwiyambira hagize, hashobora kuba hafasha abantu benshi cyane. So ubw'iyo mpamvu usanga ikintu gikunze kutubongamira ari isuku riba rike cyane, ugasanga ibintu biratubongamiye cyane, tukabura icyo gukora, ariko tukaguma kwihangana tugafashanya, ndetse baba banahavuye ugasanga dutangiye kunyuramo turi gutwikira n'itaka kugira ngo hataza kwaduka nk'icyorezo cy'amakinya nangwa se korera. Ubushize abo baturage bahunga ntago byafashe igihe kinini, benshi basubira mu gihugu cyabo. Ubu ngubu mukurikije ibyo murimo kubona n'ibyo mwumva nanone bashobora kuhamara igihe gito ku buryo basubira mu gihugu cyabo, ubuzima bugakomeza nk'uko bwari busanzwe aho ngaho mu mujyi wanyu? Ugereranyije n'ibyo abaturage bari kuvuga mu bitekerezo byabo, wumva ko bafite icyizere y'uko nyuma y'umunsi umwe nangwa iminsi 2 biba bishoboka. Ariko aho mvugira aha amasasu aracaturika, ntabwo twari twamenya niba biraza guterera, ariko turarindiriye kugira ngo hanyuma yaho umunsi w'ejo tumenye icyo gukora, niba abantu babakura ahangaha bakabijana Nyakabande mu transit camp, kandi nihaba hagize umutekano abaturage twabagira inama yo kugaruka mu gihugu cyabo. Uwo yari Ismail Ndayambaje, meya w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, ndetse na bamwe mu bandi twaganiriye barimo umuyobozi wa societe civile mu karere ka Rucuru na Depite Safari Ayobangira uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko ishinga amategeko. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Barakoze bagenzi bacu kuri iryo tangazo. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru, ndetse na Frederic Nkundikije wari wihagarariye.
muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeyeho mbararika andi makuru yacu mu kanya ku 1:00 n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi naho mu kanya.